gogoli ke hu whanga moa I he talamalo whanua, mga he tala whatapu ko tau pe, o ku whanga we doa pe mi hen. Ka tā moe whainga maari e ko ni ke whakahoka tua he mo polokalama whakawiki koe, ko e tufunga whanua alo au, ai o ku ma whakahoka atu pe mo palofesa, toke tā se si o lafitani, pe mi he mana ngā lo au ken pela. Whananga pe kainga o ku ongle re e te pe tau polokalama ka tiki mo tolu ki a pin, lava ke ongo na atu e tau polokalama koe ki huikeni, pe mo palofesa. Iene pe ko fia foki ke tata lere ki mo tolu ko toa pe ko mo lava mai ki lotoni pa mo toki share tu pe tau proklama ke tau ina si ko toa ai. I he hoan foko fia ke tata lere palofesa pe me I ken pela Australia. Malo ta mau e honi palofesa pe malo e ngawe lahi pe mi hena. Ko ilo ke mo moko opito pe tai nim. Australiana pa pe foki New Zealand. Ka oku ta wha malo ia pe ke lava ma whainga maari e koni ke I hoko te ta polokalama. Ta wha tawange pe he kai ke ria ki tau he teknolosia he ahoni. Mahalo pe ngari lele pe mea kotoa pe whewheha ke palofesa pa whewheha ke ai ngā ue pe mea Australiana. Malo mi to tonga pe o ko whawhetai pe ta wausia a ko e ni. Ko whamalmalo pe tala malo e whanua lo tu mai ako kai hoka te tapolo kalama o ko rea atu pe whaoha atu pe mo ku whakaongo na toi hoka paraparema hange ko tapolo kalama e ua ko si tu atu he whiunga hola e teknolosia ka ko ongo I pe uho bavao o kusaya o ko sai pe ko lele pe mo san mo family mo ngā au e alo au miheni pe o ku lele pe e tau ngā au e heni e tau tala whikau lahi foki ko Curtis tui halamini e ko ne leo reo mahalo o ku kei tonga a e tahaine princesila tu whipeka ko tui mahalo pe ko si me amai e ko e kurawe I ko ai ke hoko ate ne mai mua ko e ka ko e tuo mau fonuan kusai pe ua wawa ko momo ko pe whai hala pe wheto ka ki ko ke ilo pe whia tai mini te ke asi mai he whamatara ka ku le rei pe ko malo pe ka e whafokia malo. Malo pito professor. O ku mona pito whamatala ku ke tala noa ke ai, ko mea pia ku whawhia ku lelei pe mea ko toate. Kata ki wakange moe ko ngā ula ke ta proklama ke tu unga kui ai, ngahi mea whapolitikari ko ia pe me I tonga, ai ko e weekend, I he ku wakai ki ai, na e foki me foki whare area, o na o foki ki whare area, ko e mea lahi whai ki ai tokanga e whare area, ko ka venga e ua, ko se o kunau nofo I he ngahi ripoti. Aia koe mea ia ko wakai hifo kunau whenga ke nau nofo mao ai, ko e whakafoki mai ngahi ripoti ko ia, ai ngahi potu ngāue ko ia na o mai I he taimi koe na warea he patseti, pena tutu ne wharearea ke whakafoki o wharerei, ange ka ngahi ripoti a kula harea whapalangi ma ngahi mea behe. Ko ngahi ripoti ko ia o ku uaki ia whakafoki mai ki wharearea, kamata hono are ego ahoni na o whanonga atu ku na o talanoa I he ripoti ko ia a tita seniare. Aia tuku ke hange me ripoti ko ai ngahi whakatu e tolu ko whahuki wharearea ke whahawakai ki ai. Aia ko whatu uraki, ko whatu mateni tapoelelu, ko whatu ia tongatak wha. Nane whahoko pe ki mua ka kutari wharearea ke anga komiti ke ne wakai. Ai whiri whakatoko lahi. Aia ko whatu uraki a whai ke e whakatara noa. Mana tu whoki professor ko tainimi tau whiri whakawahenga tahafitu. Ka ku te omai e whatu ke te whahawakai ke whakafoke whiri ki he whiri whakaluku fua. Hange ka whiri bea tonga tapu hanau ka whafonga tako whiha ba. Whiri mai wawau hanau whafonga whakaluku fua. Ka kai ke te ai wahenga. Ka ke sio ki ai whewhe e ne tuu ko he tainimi he I whiri whakaluku fua. Pe mo e whiri whakatoko lahi pe te malama ke tau whoki ki ai pe o ku osi whiunga pe
ai whiri whakatokolahi, ai whiri whakawahenga he ne tu tai ni mi, palofesa ho wakai ki ai. Malo apita tonga, tuku ke ulawe atu ki e mahina mai koe whakatu uena e tolu. Ka ulawe atu ki e whakatu koe na whakatu maho inga ena. Pea ange tonga koe ku talanoa i e wike ku o si pea mo ngā hi polokalama pea ki taua ki moa. I kai ke toi vei ua ai tui alo au pea pehe ke te au a hono whawawe i koia o e saupulu koe ne whae he wafe hongo fu pea neongo pe hange fu mamafa i talanoa ke mea koia e ka polokalama ku o si ka koe uhinga ke te au hono maho i ngā he koe mea koe hoko koe i e tufunga whanua nei whai he tau e wā ko hono ngahi o la eni. Keke fie maaria ngā i kupuea e society, i kai ke oange ha taimi i whainga maaria, ke whai e fwoi tufunga e whanua whanau e tau e wā me noa walu ki he hongo fulu. Pea koe mea ia o kou whi mau ke whamama whai. E fwoi kehe ko ia. Koe teke koe whakapolitika na e whai ia he tau e tolu o fulu tupu. Pe lahi hake ki mua. Kono tufu ngā ina e whai pea e fwoi tau e ua. Aia o ku whaafanga tuku whaka e whai ngā e ni io pe. Nā e os whai e teke he tau e fia. Koe ku whamatala ki ai e tonga koe isiu ke hea mo e fwoi taimi kou tuku mai ke whai e ngā ue. Whakapatonu ke fwoi saupulu na e whai pea he noa walumbo e hongo fulu. Pea o ku asika wahano ngāhi o la naia i ngāhi whakotuu, i ngāhi tohitangi, i ngāhi tae fie maarie. He koe uhinga he na e whakawawei i e tau e wā. I e te ngahi uhinga ke ai na e whai ahano whakawawei o i tau fo i saupulu tu funga whanua he wāwhia mo fulu kaku. Ka kua e hano ngāhi nunua. He ku hena e whunau au pito ia pa kou tuu mau he poini ko ia o whamama whai e sa i tau whoku mai. Ki whakatua a mateni tapuelu e lu, e whawhonga whika whaa. Mahui ngā au pito, he koe me āntonga. Nai whai ke eke au e ka lafi i he noa ono, mo noa walu ki he whonga whiri who ou. Kena koe ku tarenga kalafi he mapolo kalama he TV, mahala na talanoa kalafi ka te au tu o ua, mahala e tu o taha noa no, i e fui isiu koe nipa tu o taha he noa walu. I e TV tō ngana e whakarere e pe polo kalama makeha a kalafi moa. Pea ku kei manatu pe kepa, ku kei mao pe mahala e kalafi ngai tatau ko ia. Kana e, ka kokulawe ki ai na e whehui ma e kalafi, i he noa nope koe noa walu he mao polokalama e ua ko. Ia na lahe mao polokalama koe tapau ki e whiripa. Koe ku tari koe ki ai tonga o kui kai sai e fo i whaunga whiri fo ou. Pea koe ku uhinga, koe ku uhinga koe pehe. Na e peheni. Ka pau he kai ke tau lava wahe whonua ki e tau whiri o whakatatau ki anga e tau nofo whakatonga, mo nofo whakahaa, mo anga e wahe kere. Pe usai ange tau whiri whakalu ku fua pe. Koe ku poinia. Ke alu whakahaa, whakakainga ai wahe o ngā he koe, e wahe koe o whiri, o ngā hi wahenga whiri. Ka koe uhinga a koe ke ai tonga he koe fo i mahino ia, mea te au me he tuku au mai e whanua, ki ano wahe pēa ngā i whatongia lalai, o ku i kai ke wahe pēa kai, o i whekau mo e whanua, mo i kere. O ku wahe ka kai, o whakatatau ki e haa, o whakatatau ki e kāinga, o whakatatau ki e whanua mo e tuku whahoro, pia kui ai hono maho i ngā ai, he o ku toe, whai kaha pia te mahino ake a ngai a kakaia i e nau whengā ue aki.
e Koi. ai ka koe fo I vahe koe na fai vahe noa ia pe ia ai vahe koe na taha fitu e vahe noa ia tonga I uhinga koe a ku ne ke vahe ia whakatatau ki vahe fonua whakatonga talu mei mua ne ke vahe ia o whakatatau ke vahe haa whakatonga talu mei mua ne ke vahe ia whakatatau ki he nofo a kāinga talu mei mua e aia ko fo I ta ilo ko ia e kau saupulo e wafia ngo furu na tofi noa ia ko foi tofi ko naka te au ko tofi noa ia I kai ke mahino ka nau tolo e whaunga e whonoa e kere whaunga e haa whaunga e tau nofo ko mea rewa nai hoko tonga ka wata ai whatata ko ini nai lahi la unga ma mamahi ai kakai ia kono ave nau tonga ate ai huru ate kuhinga ave nau tonga whapipiki ke u feitu kehe ave nau tonga whapipiki ke u haa kehe ave nau tonga whapipiki ke kāinga kehe o kai ke nau kāinga nau tōruia I he kau nofo whakae whonua e kere pia moe haa moe kāinga moe whaahinga e he koe poini koe ka te au ka pau koe ta whoki mai koe talo e wahe whonua ia mei mua na e wahe pe ia alu hake ai fo I saupulu whakapolitikare wahe pe o whakaofi I e wahe ki mua I e wahe whonua ai kau maui I e wahe whonua ai tuitonga haidonga I e wahe whonua ai hata karaua I e wahe hu mai ai lo au I e wahe whonua ai halo au pena e au mai peka tau whaahau ke no wahe ko tonga to fia e pureanga to fia e tui to fia hoi ki no pere na e whakapatono pe tau whaahau ke u ok whatonga I tonga kānoa tonga ke iana I o pakoku poini ia ko nene ke lava ia I e kau fo I waha I koina he ko te whoki mai ke poini koe ni nei kai ke nau whakatoka ngai pe nei kai pe te nau ilo nau tōruia ki anga e wahe whonua mo e wahe kakai mo e wahe haa koe ai whonua heo mai ka tau whahau te lawe whakaosia hanga e tau whahau o muia ai wahe a haa takalaua o mui ki ai I ene wahe tofia I ene wahe kakai I ene wahe komistu tōne e pēpana e muia e tau whahau ai wahe alo au. Ne ke alu mama a tau whahau me wahe a takalaua, ne ke alu mama me he wahe ai laine tuka no polu motua, na ne mui I ngahi topu wae o e wahe whonua ko ia mo e wahe kakai ko ia. Pea koe foi poine a aku ko mea e me to tonu ke to e whai ke e tau wahe ko e nga. Aunga rewa e u feitu. Aunga rewa e u feitu, ave nau tōria whapipiki ke feitu, talo e lau senituri, mo e lau tau, nei peho nau ngai whaamiri anune. Ka koe ke nau kāinga whakatofia, koe ke nau kāinga whakahaa, koe ke nau I tala noa o uhaa whakatautaha. Koe uhinga kei tonga I he tala noa. Mama whai ka te au, toi whai mai upolo kalama ki mui, mai I he walu pointaha mahalo I he tau e ua kuhiri, tala noa he mea koe ni ta wau mai ki he wahe no ko alofa uho wawao, ai wahe no ko alofa, ko aia tofoa ia tau ke ko puke, ko puke ia na e whakataha pe ia mo kolo motua o alu nau tōruia a o iai o au ki tofoa. Pea ko havelu ka kau ate whatata pe. Wahe ko e kaulo au, ko puke, hawai moho foa mo mea, hawai ki foa puke kolo motua, aluai ki havelu, aluai ki tofoa,
ko u konga katoa ia o vahe alo au nai a ia kia fohe, pia mo lomu, pia mo filakepa. Haureva kau tamaya ko ni e vai ko ni o teke foi mea ko ia. Ave to fo aia ave ia ki pea mo to mololo mo mea ko whakatata. Whakamawahai e nau tō luia, ai nofo, ai kere ai ngai. Po i haa koe nina nau whekau aki, pena nau tau e nau whengawe aki e lau lau senturi. Mo nau ngahi tala. Ia whakamawahai ia, hange ka te au whakamawahai mahala puke ia mawahia me tongatapu uluaki. Ave ki tongatapu ono. Ko ia, sio. Ave o koe ke kauia ki ai. Koe ke kauia ki ai he tau vahe motua, he vahe alo au, mo te vahe mai tui ka nau polume a mumui he tau hau. Koe upoi leo mahu inga ia ka te au. Ke tonu e tau whai e umea o whaka hanga ki hanga e tokoto mai a historia mo e vahe e whonua. Pea tau hao rewa me ai ki airewa kolofo o uia, o aluia o whapipiki ki Havelu. A fo i kolofo o. Aia koe to marewa Havelu ia, pea me i kolo motua o ai mai a ki kolofo o. Ka kui kai ke kau mai a Havelu ia ki kolofo o. E kui ai me fo i vahe tā o mahu inga koe vahe koe ai kau ofisa Colombo e kau pure whakavahe o whie mau ke toi whakakau i ke whakapatonu moi. So ko Havelu ia o ku ofisa Kolo kehe ia. Ofisa Kolo kehe a Havelu, ofisa Kolo kehe a Kolofo o, neongo nau pure whakavahe ka atoa tatau. He ko Havelu hange ko kalanoana e kau ia koe konga ia o kolo motua i hao motua. Ka koe whakakatoa au nau kau katoa ki nuku alofa. Kai ke, pe alu atu te ke sio pe koe hange ko rei matua te ke sio ki he vahe o vavau, ka koe ku whakatata. Aia, koe foi whaunga whiri koe na e whai aki koe he kau tama, ai voting system koe ia, o ku tau ke longoa a pe ai, whakataha moe fo i vahe whakavahenga. Pea ko Samuela Crispo hiva pare mia ko pekia, ko ia na ne fuafuahanga o whai mai fo i whootu ke tau toi whoki ke whiri whakakatoa. Ka anga koe e ku tala, e ku mahino e aha koe ahe nau i tonga, i whai e tālanga koe ni e whai whatamia na e whai. Nei kike mahino re ka te au poka hae uhinga na e whainga ea Samuela Crispo hiva ke whoki ke whiri whakaluk fua. Ka koe mea na aku lawe i, koe whainga, koe koanga e whakamahalo, na e whainga Samuela Crispo hiva ia e tonga ke toi whoki he oku more hono iwi lahi i whakapuku ai whiri ki kolomotua, he koe mea na makape ia aina, makape ia i manakoa whakaluku fua. Ea na kuongo e akue na i meanga a toa Samuela Crispo hiva, na ai ne uhinga na ia he ku hanga he vahe pe he ia o toe tuku ai anga o iwi o ona, tuku ke hanga o iwi o patoa. Pea koe angai ane uhinga. Ko au ia, uhinga pini au kana tala atu. Nei ke sai, ai fo i whaunga voting system, mo fo i vahe whawahenga nei whai i wawhi hongo furu. Pena eke ka te au e kalafi, pena kuanga leo whamatalai, ka pau te vahe whonua, te vahe ake fo mea kono ko tala noa ki ai, ki hanga o vahenga whakai whiri. Wanga re mo u whakatata ka kalafi, e ke au pito ia, e ke au pito ke hongo e kakai, e te nau whikau kau aki, he te nau
ke nau whiri, pe ke nau ngā ue, o me ni whakatatau pe ke nau nofu a ka inga, nofu whakaha, koe ke nau toi whela ka ki holo, ki a ngā hi haa, pe ko ngā hi tofi a ke. Ai a koa, ka te whakawhoki atu e tong kai o maure reo, ke uinga koe nā mateni ki tau toi whoki ki ai. Koi. Mahina pito ai whamatala koe ku ke whahoko palofesa. Ko te koe whotu whika urua ki aia e toki ngā ue kia whale a rea ia. Pe toki awe ke kakai ke whahawakai kia he pau kia e paanga. Ai whakamore ki he te whoki koe ni o whai whakatala noa pe mai kakai. Koe whotu hono ua pe mai tolu koe o whotu ngā ue ia. Aia koe whotu hono ua koe whotu ia ai whawhonga whare a rea koto ang takwhitu. Nani whotu ke whare a rea ke whotu ki hako mitwhiri whare a rea. Ke nau wakai ai ngā ue ai whi kongalala he whā. Ai koe whonga pure i ko ia o i kautaha wakapuna whalot whonua atonga. Ai lulu tai. Whonga ngā ue koko ngā ue aki, operation. Ko tuunga whakapaanga koe kautaha. Pea moi whakahoko whatongia, whakaluku fua. Ai kautaha wakapuna koe ni ai lulu tai. Ki he whonua o whatatau whito ke ne malu mo i kai ke malu. Mo hawhua ngahi palaparema ko nau whepaki mo ia i he tuuko e kautaha ko i pena e tari katoa e whotu ia ko ni e kau me mipa katoa e whare area o au ke pureanga. Ke whai hano wakai ai ngā ue ai kautaha whakaloto whonua ko ni. Pea koe kongareho no tolu koe whakatu uia ai whawhonga e ua. Koe hinga pehe koe tuunga kono whakahoko mai koe whemea ake whare area ke kakai whonua. O mai o whakahoko mai ngahere te o i tonga i he ahoni, i he taimi. Pea taimi kong nau mo ua i o kukai ki whakahoko. Pea mea kong mahino me he whotu ia ko ia, me sea whare area, o kai ke totongi hare te o ia, ke ne whai whai ngā ue ko ia. O ku tipen pehe ngahere te o, ko nau whi whakahoko mai, pea tok whanong kia kakai. Pea ka pau nau mo ua na doha nau polokalama, he kai ke lawa lewa o whanong kia kakai. Aina matunga e whotu ko e whawhonga e ua, ke to o whakalahi a paanga, pe taha miliona pe whiha. Ki i he patseti he pureanga ke lawa o totongi hare te o pau ke ni whakamafola, ai whe mea ake whare area ke mea ki ai ke whanong kia kakai whonua. Pena e tari he pureanga ai whotu ko ni te nau whahanga ue ki ai. Ai ko ngā whotu ia e ua, o tolu ake ai whotu ko ia ko lawa whahu ki whare area heu ke ni palafesa. Ia ko whelawe atu pe ki ai tonga, ki e whatu wha mui mui, ai whawhonga o e wā. Mahu inga au pito ia e ko, na keke ulawe nau pehea ui au ku ai ha whakamore pau, ke oange ki ngai kautaha ke nau o mai. O whakamawhora hanga tonu mai he koe mea mahu inga, koe whatongia ia oku totonu ke pau ke whai. Hano whamawhora mai ka ki tau tolu ai area e whare area. E koe ngai fo i tu taimi tapau ke whakahoko mai ai, pe koe whakahoko whakaroku fua mai, kai kehe oku iai hono totongi ki nau tolu, ka aua tuku aki pe ke nau o mai pe o whai aki e nau ngahi whainga nau tolu. Whai tāu taha. He ko mea nau lawe i, nau whakatoa ngā i tonga, i e hauen maha koe pare mia e ne ua ki mua i a hua kawa me iriku. Ko tui ko pōhiwa tu ane toa pe a mo Samala Chris pōhiwa. Nana hanga pe naua o whakamoreki ai ngāhi siri ni pau ke foi kau taha mahalo e taha pe ua ki nā pe nā lahi e nā alwa naua ia ke here ti oko ia. Ia pe koe foi mea ia nā usio au ki ai nā ku sio pe au ki ai o kui kai ko a whaunga re ia ke ai pe he ke whakapaanga pe whakataha pe pure anga ke a foi kau taha whakae sektoa ta au taha mi tia ke totongi ia pe tautou au kia e pare mia o whae ke eke ai
kai tuku pe ai TV a mo re ti o tonga pe ikai ke si ka wai na ka ka ke Koi. ya ko tu ko fo tu ko na te ne ngare ba o ta ofi ha to fai fili mana ko pe a pare mia pe mo pure anga ke na nga e aki pe ha mi ti ai ta pe alu pe fania o e nau polo kalama mi ti a ki na to tuku ke he ai tuku a TV pe mo re ti o tonga Koi. Kauha o ke whakatu koe tonga tapu fitu ki he lulu tai. Ke mahino ka te au tonga pe ku privatize pe ku ostukuange lulu tai ki tua mohano puate pe o ku kei puke he pure anga. Ko mea ea ko whehu ia ko whaamu ke whehu ia atu e tonga kau toki lawe atu ki ai pe ku ke mao ke ai uho vava. Ia, Professor na o hake foki whawhawhonga tonga ta fitu I whare area. Ai whehu I koe ni o mau I he pure anga lao koe ni public enterprises. O ngā he ku tau pē taha tu uni public enterprises ki he pure anga ke nau whotu. Ha whahinga ngā au hange koe lulu tai. Atu mo nau kau poate pe o nau tolu me he whataimi. Ka kone o se tau taha e avere vaia o whotu hono poate o na hange ko ngahi poate ko he public enterprises. Koe tari koe o na mai he paremia o a ope ki he ahoni. Koe ngahi tari pe a paremia ta tau pe koe lulu tai o ko company ko company ai pure anga o kai ki I he public enterprises ka ko company ko slesi sita he pure anga pe ku anda he la ko company office ai une be ko ki hala ma wai ne ngo ko me mo nga tu ki ta fa ke ta ka ne tu ia professor ta ni o ku fralere pe lulu tai ia ko ka ta resisita ia ma va he pe me public enterprises. Mahina ka te au ka pau o kure sisita. Ka oku kei kawe ai ka me mipa kabineti ki ai ka pau kure sisita ko company tau a taina ai ko uhinga ku privatize ko anga e foi whangarea. Koi. Ai aku hinga ia ku o si privatize pe na to ko company le sisita ma va he pe ia me he pure anga. Ka ku ke mau ki ai o va o tau a taina me pure anga pe he kuikai ke uhinga ia ka pau ko o si lesisita io sai abitu sai o si lesisita sai ko ai no o ka pau o kukai ke ai ko poate ka ai pe a ko company ai a tau pe o ku poate pe o ku company whakae business ka mui atu e ku tala no ako hai ku ke ai ha ka kapineti ai o ku ai no poate pe ku alu whaka company whaka business pe ia mo no kau shareholder kai ke u ko anga pe e ku liria tu he koe hange koe poini koe o se ta ha ke tuku ki tua ka pau te ke aha o mao ki ai pe ku tu tau ra kaina mo ni company le sisita mavahe me pure anga he kuange ka te au he ku mau o ku ke i e pure anga pe niongo hono ai ku le sisita tu tau a kaina. Koi. Ai ko ngai ia o ku ke fihi ko he taini mi professor I hono fehu ia ko ke pure anga he to ton fo ke osie ai tau taha kuna mawahareva ai ka minister pe mo kabineti mama o me ai me company ko ia kai tukuange ke ave ke public enterprises ko nga ke whakalere ai ka kone tu ko I he tari ko ai paremia o ku fotu ia ko ka taha resisita mawahe pe ia o te ke umau ke tu e nimi ko hai reva ka tare kita ko I he ka taha ko una whakalere ko ai lolo tai he tai nimi whakataha pe ko whihu whukia ko whihu ia dai nimi na o hake whare area whihu ko ia o ku wai nai ha toton o whakalao nai ke pure anga ke nau to ai tuku hau ko ia pa anga me pure anga o whakatuu ake ha company ha kautaha resisita
ma wahe au kai ke nau tariu i nau toke i loi ko hai mea hoko ki he paanga ko ia mga uhinga pehe pe ko dina mga tuunga ai fotu whawhare area ko ni ke wakai ko toa umea ko ia pe o whalao pe i kai pe mo hafu ngai whamore whahe pure anga ki he kautaha mawahe ko ni ko company ko ni ko lulutai. Ia pa ko uhinga ai atonga he ko uhinga ko o kai kia uhinga ia pa ko mau kaimi ono talamai ana mo ha o ka pau o ku ke i ko lawe i fa ko fa asi ha ke me ko ni ko ena o ku ke i pure anga pe tuku ke ka pau ko na o fano au pito au na mi ma he ku ke to ia ke tau pe he ke tau wanga o ku mi fakala o ke si o ko hala ko fufo i me apeia o ku mahino fakarere pure anga fa te mo kalati ai kai ke kau ni mai pure anga i hano fokotu mo no fakarere ha business os ko foi no behe ta ka pau o se ne ta o fia ia o ku ke fai pe na to luia i na tala noa pe ku na ke ha pe na to o ke fakarere ke puke pe ko ka tama pe na to o i kai ke mahino au pito kutuku ke ata pe tuaki mai ko hai apply at ki ai ko ina ke mahino fano me ai ni ma pure ta ko fa o si pe ton ka fa vokia ko para mai ni o to hoko mai me ka ai pure anga ne fia ai na fai ai u foto me a pe fa business o puke pe pe na fia pe ta koutui ko me au ku firma o ke sa ia pito no foto ko na tomata fitu ke fai ha si ofi a ko no ngai fatongia ko fa more mo ha e ko me ena hoko ai u para ma ki mo ko kai ke ai ke ma o fa uma o hange ko ai ko royal tonga pe mo ngai me mai ki mo ne te kai ke ma popo ke foko tu pe tala noa i le au pito pa whakahoko no ka koe uhinga nei kai ke mahino au pito ai mawahe ai pure anga ki tua mo i nau kei pipiki ki ai pe kune hanga ia. Te koe uhinga whako ai ai lao ko ia whakamaman lai koe koe mea pe ia i mea koe nei tonga ku i heni u kapu heni. Koe uhinga pe ke ua whepake ai interest ai whiemau ai kautaki pe moa o mea tala noa whaka business mo e whakapaanga. Ko mahino pito ko to me ke ai ke to ai o to tala noa i ke lao mo to o mai o lao ko fu me mahino au pi ko conflict of interest. Pe ko o me ku ta us para ma mai o me ko ia ka ko fa ka to ma. Ko fa os be isu ko ia foki na o haki fare area ki mo ai fa ko ia ai whamatala ko pehe ku os whakatau he pure anga paanga e ono miliona Amerika ai wakapuna ke ngawe ake he lulutai kana kai ke Asia i he patseti kai ke Asia he patseti ko e pure anga e paanga ko ia ka ko mahalo ko ngahi mea ia te tau toki sio ta tolu ki ai he ku ai tokolahi ku ai ni hunau talamai ke he kai ke whahe he pare mea ku tai whakalao ku ai ni kau whafufungalao ko atenseniare mono office o nau fare i he ngahi mea whakalao ke whahe pure anga. Ka koe ngahi tāri koe ke umea koe ai e toki whae wakai ke ko miti whiri i whare area pa e toki lawa kakai ke nau. Ke nau sio ki ai ko hae mooni o ngahi whetu ko aki holo koe ni he whiwa aki ba makau taha wapuna e palawhesa Ia he koe mea tonga koe mantui koe mea taha ko whanofo mau peo o sio ki ai koe maari ai mea koe whaunga o e pure anga, He koe mea ko maari e mau pe, he koe ai mawhai pure lai neongo, ko nisu to nene o ange mawhai pure ke pare miame ka mika ke nau whakalere whonua, pe koe o mea nau pure ai, ka pe pure whalukufua ai tu i mahino e ka o kuiai ai mawhai lai au pito, mawhai pure lai au pito i mawhai pure koe ko oso ange ki pare miame ka meki.
Pe o ku malawa o koe ko hamea pe I tongana. Ku whawhatonga I whai whalai ka no pe ko tonga pe I kai. O ku hoko heni, ku hoko New Zealand, ai whai mau pe e pare mea aia, pe mo kapineti, ai ume aia o ku hane ne whia me konistu tone ka o ku malawa, I ho nau mawhai pure, ko executive ke nau whakahoko. Pe koe mea rewa ia, ai whakaanga, pe koe tonga ai wharearea, ke nau hanga whawhango mo whekumi, ke wakai ange koe tala noa koe nā, ka pau ko kumi a wakapuna, ke asia he mea. E koe umea rewa ke muia e whonua, muia e ngā ngitia, muia e kau whawhonga koe ke nau I kabineti, he koe anga ia o mea koe wharearea mo e whakarere pure anga, I ai mau pe ai tō kehe pe koe whaihala no whakarea pe koe ha ai pure anga ia he aku pe he mau pe koe. Tau tala noa ke mawhai pure, koe tau tala noa ki he malawa anga, ki whai totonu mo whaihala I tau taki, pe au ku lahi ka he mea ko tau ilo ki ai. Koe hawhi mau pe kau takia ke nau whaihala, ka koe whatongia ia o ngā I kupu ke he, oi whonua ke nau hanga o whawhanu mo wakai I tonga whawhoke atu, Koi. Professor mahalo ko tui ko la vai ko uloaki ko e ta pokalama. Ka ta hoko mo ke ko ngā wha osi, he ko ngā noua, ai ko ta whoki ke ta konistu tone, ai o ku na tangata ai I he ta talanoa koia, I he pokalama whamui mui ko he ta talanoa ke konistu tone, na ta I he kupu ni manoa vi whoki he palot ki whamalolo e paremia, ai e ku manatu na ta alui fuai o au ki he ke osi kupu koia. Ai au tonu ke ta hoko ki he kupu ni mataha ka pau tonu e ku manatu ki ai Professor ka te whafoke atu ka te koe. Ia koe tāloe ni ki he ni mataha, ia na u manatu I pena ta osi taua he mea ai. Koi. Targa ki una ki mai e ki he, kai au e ki he. Koe kupu ni mataha ko ai ni e. Koi. Ai koe kupu ni mataha o ku pehe. Koe kapineti e, koe foi I tohi ai, koe kapineti. Pea tari tonga kataki ko. Ki tuku mai ki he. Surere yang me tapaki ko e. Whawhiawhia tamba koe ke te mea e hoko ke ta sistemi, whateknikare, ia koe ni mataha. Loa tama ni mataha, koe kapineti. Whatongia whaahinga o kukau ki he pea moe ngā I mawhai o I kapineti. Koe kupu ni mataha, whatongia whaahinga o kukau ki he pea moe ngā I mawhai o I kapineti. Koe uraksi o ni mataha. Ko pau ke I he kapineti ai mawhai pure o I whonua. Aia ko pau ke nau mau ai ngafa o I whengau e aki whakataha mo e tari ui ki e whare area ai ngāhi whatongia pure o E pure anga. Koe u kupu ani tonga, koe tala noa I koe mawhai pure e tui, ta mo mawhai pure o kapineti o ku maaria au pitu. He ku taha, blahe tala noa aia, mawhai pure lahe na pe tui, pe a kuoia mea whangatuku, pe koe au pure whakalukfua. Pake ta wau mai koe ki ngahi kupu pe ni e ne nofo koe kapineti, o kune toi hūmere vai a tala mai,
Toi mawhai pure lahi pe mo kabineti pe nau toi pure pe nau whakarere whanua. Okay. Aia, o koe ke kau ilo i pe o ku whepaki e ni moe, pe koe ni koe whakaiki pe ia o umea ko asi he u kupu koe. Taki sio ke he ura ki si i koe ni o kupu ni mata. Kua pau ke i he kabineti ai mawhai pure. Koe fo i rea fo kia koe ne kakato political power mawhai pure. O e whanua. Aia kua pau ke nau mau ai ngafa, e koe whatongia, o i whengau ea ki whakataha, mo i tariui ki e whare area, ai ngahi, whatongia pure, o i pure anga. Mahina o bito ia, nau mau e mawhai pure, o i whanua, tangano ani ki hono whakarere o i whanua. Okay. Kua pau ke nau mau e ngafa, mo i tauhiwa whengau e aki, pe koe tariui, no ngā ke whirea ka nā ki he whare area, o ngā he whatongia pure ai pure anga. Aia kau ki whanau no ko mea mahu inga he nā he kai ke whai e kabineti, ni mataha uaksi, ha mea o mawahe, mei he whare area, me he ilo ke e whare area, pea mo ngā he whatongia pure o pure anga. Okay. Ka ke sia tonga ke mea koe na toa suene ka tala noa ke whelaua ki he lumutai. Ka oku i kai malawa ke whai mau pe mea ia oku tuu he komistuto ne mo lao. He ku kei malawa pe he tangata, ku hia nā ne whau e lao mo komistuto ne. Oku malawa pe ke ne ke hanga pe ue i holo ke ne whia mau. Ka koe mea pe e komistuto ne mo lao, ke ne hanga whainga ke whakatontonu, hano ue i holo e whahinga e tangata pe koe kautaki ai lao mo komistuto ne. Ka hako atu ke konga si ua, kautoki o atu e tonga. Ko pau ke kau atu ke kabineti ai pare mia. Pau ke kau ke ai pare mia. Mo kau minista kehe ko ia ko fotu o pare mia ya whakanofo e tui. Aia koe ua si ia ni mataha, pau ke kau ke kabineti ai pare mia, kau minista na ne whiri, mei he lota whare area, pea kau kea me kau minista na ne whiri mei tua. Pea koe rewa ono konga ei, mo ono konga pi. Ka ta hoko atu ki ai tonga kau tuk whakafoki atu. Koe ua ei, ua si ei. E ngofua ke whakotu e pare mia o i kai lahi hake i e toko wha, aia o i kai koa kau whafofonga ko whiri, koe kau minista o i kabineti. Mahino ia whakotu ia mei tua o ato e lahi hake i e toko wha. Pea pi, koe pare mia mo i kabineti, ke si hifo, honau toko lahi i e vae ua o i toko lahi o i kau whaufonga e whare area ko whiri o i kai kauai ai sea. Aia koe tau kau whaufonga o ku toko waono, Aia e nofo maupe he vae ua o waono to o e sea, koe pia, ni mata pia to e sea, ari fore wa ua nima, aia e nofo maupe i loto mo lalo o vai ua nima, aia tau nofo foke fika taha ua i e mau. Koi. Wa foke atu tonga ke kai au whika anak mai ke ua ki mo i ua e nima taha. Ko te uku mahina o pito pe ia e palofesa e tuu koe ni ai kupu ko ia, ai o ku ngofua ke pare mia ke ne whiri toko wha, ai ko preanga koe ni, o ku whiri mahe pare mia toko ua. Ai o ku... O te kai ke mana tu i pe ko o si whiri mai e ha pare mia ha toko wha mei tua. Talo e tauri liu, ko ku mana tu i pe o ku o si whiri pe, ka tike ke a uia toko wha he ku whakaukau atu ki ai. Ai koe preanga koe na hoka me liku ko toko ua ne whiri me tua. Ai rewa koe kupupi koe na ku ke whamatala ki ai. Ai ko toko taha ua koe tuunga ia kui ai koe kau kabineti.
tō tahaua, neongo ko e kabineti ko tai nimi o kuna o I lalo hifo he tō tahaua, na unau tō hongo fulu he tai nimi, o ku fufoloa mai ne nau lelere mai tō hongo fulu. A whafoke atu e pawhisa ke hoko atu. E o te kai ke a o toko whā, e kumau. Toi. Talo me wā whengo fulu, pe ko tua o toko tahaua pe ka minista a kai mini, Tō hongo fulu he tai nimi. I mean, so toko hongo fulu, Toi. Okay, aia koe portfolio ia e ua ia o kui e paremia. Toi. O tonu ake e ne paremia ko ia, Toi. Koe io, ka koe te kai ke tau oku atafo ke whire toko whaa ka e tu lawe angofua e hapure anga ia ka ne whire a toko whaa. E koe uhinga koe au mai koe ki he taimi whiri whaha loto wha fufu pe koa pa loti anga i mea whema e pure o ka whake ngofua ke nau. Kena hiki nima. Ngofua ke nau hiki nima nau tolu ia whainga mea Toi. Hio, aia o koe pere ngese mea ko ia tonga he koe tausatu ke toko ua koe ni stapa mo whekita, minista ko ia ua ko ia. O koe ia no pere ngesi he koe ngā koe ke nau kau he pāloti, Toi. Aia koe tau wakai koe ki ai ko paurewa ke o ngoi he pure anga e aha ko ia. O kunau confidence pe o kunau whalala pe ke e nau ngahi pāloti e mahino te nau I kuna. He koe whai toko ua ea koe koe longo whai whikanoa au pito nau ai e pāloti. Toi. Aia ka te kai keu lawe e au na e o sia au haka o whiri mei tu o toko tolu. Ko lawe I kua me koe ngā tāpe toko ua. Koi. Au te kai ke au toko tolu pe toko wha. Ka whakafoke atu tonga pe koe ku hoko atu. Ia masa ke hoko taua ki he kupu hoko. Ta hoko atu ki e tolu si I o e kupu ni mataha. Aia pēo na whaare a kua pau. Ke tau e minista hano tuunga koe minista, kai oua ku whakataonga I e tui a hano whakanofo ia whakatuu atu e pare mia e whakatatau ki e kupu ni manoa pi. Ia. Os mahina ni manoa pi whai ave te kimani. Pi, kua pe kia, whakawhisi pe kua tuku ki tua me hono lakanga hiri hono whakailo I e kupu fitu nima. Aia ko mea e tako pe kia, whakawhisi pe kua tuku ki tua me hono lakanga hiri hono whakailo I e kupu fitu nima. Ia koe si, ko ne hoko o ikai malawa ke maulakanga o whakatatau ki konistu tone ko e ni pe ko atoe la oke. Aia, ko haa atoe whainga uhinga o whepaki e ne hoko ko minista, pe ko ne minista mo lao, ko ne aia koe ku nofo ai si. Aia koe, ngai uhinga ko toa nai mahino ka pau e ta ofi pe riu pe to'o ha minista ata pe me he kabineti. Koi. Te hoko atu tonga, tuku kehe ka pau, hiri hawhiri lahi, pe hono whakanofo I e kupu ni manoa pi, pe moisi, ko pau ke hoko, pe a hoko atu ai kau minista, koe kau minista tau I whakataimi, kai oua ko whakatai aonga I hona unga I whakanofo, pe hoko atu I e whakotuu ai pare mia fo ou ko whakanofo. Pea lolotonga ai taimi ko ia I kai anga maheni pe I kai fie mau ta ia ia whakangofua tohi me e minista
paanga taui whakataimi. Ai koe tala noa eni ki e VTT pe koe te alu ake ane koe vouti koe ne o whiri whafufu whaloto. Ma tui whoki o ku veikeni e nau tuu koe ka pau na whaha whiri whaloto. Pea veikeni ka pau e to'o e veteki e pure ana. Fai mea lahi e ua. Pea ku hane ka te au tala noa ki ai kupu koe ni. Koe foi APC e tuku kehe ka pau e hiri a whiri lahi. Pea i ono whakanofo i e kupu ni manoa pi. Ko pau ke hoko, pea hoko ato ai kau minista, koe kau minista tauhi whakataimi. Ai tala noa ni ke hu mai ai kabineti pe koe kau minista whakataimi. Pea moe to'o mamari ato e mawhai pure o e minista pe koe toko tā, pe koe kau minista koe nā nau i e kabineti. Mahalo ko ne uhinga pe kia te au i whia whawhetongi ako ia e tonga na tau stala noa pe kia i Kai whawhoki atu ka pau ke whia tānaki mai. Ai koti e Professor Mahino apito ai kupu ia koe ni, koe ngā koe kupu pe ia ki kau minista. Tatau te whito ki kau minista, wasko ni manoa pi whaasi, kau minista na e whiri nau tol whakataimi ke nau toka ngai. Ano whare koe pure anga ka orewa ke whai whiri hoko. Ko kotiu Mahino pe e kupu ia koe aku e si whai ke whakatara noa. Ko seo e te lava pe ke ta hoko atu pe ke he kupu hoko. Ke kupu whao. Okay. Sai ke ta alu ki ai koe kupu wha si whao e ni mataha e ngofua ki e pare mia ke wahe pe toe wahe ai ngā ai potu ngā ue ki he pea i e wahaa o i kau minista o i kabineti. E ngofua ki e pare mia ke wahe pe koe wahe ai ngā ai potu ngā ue ki he pea i e wahaa o i kau minista o i kabineti. O kuhinga pe ka te au ki ono ki ene ngofua mo ono mawhai pure ke ne hanga wahe ai ngai pot ngā ue he. O ngofua ki pare mia ke wahe pe koe wahe ai ngai pot ngā ue ki he pea i e waha o i kau minista o i kabineti. Aia o ku tuhu pe hangeu ki ngari whihi mahal ka pa e ai whakaparangi mahal e ki Mahino angea i e ni mata wha e paparangi. The Prime Minister may assign and reassign ministers to and amongst the cabinet ministers. Aia o ku hinga mai ke te au i noa whapaparangi koe ni ngofua peke ne wahei mo ne toi hanga wahe aki holo. Hakau minista ko o si wahe, pe o ku te kai ke wahe, pe koe ne hanga o whetongi holo pe koe ha. Ne lava ke ne assign pa ne toi reassign. Aia koe tala noa, ine koe mea kātoa, ia koe ni tala noa kabineti, o ku mei nofo, au whangatuku mai pe kie pare mia e ua wawa. Aia ku hangea koe tau tala noa koe ke konistuto ne whakalukfua, o tau tala noa ka ko tau mei foki mai pe o au whangatuku ke tui. Ko tau hau koe ni ke kupu ni mataha, mai o kupu koe mei i e pure, ma whai pure o e kabineti, ki tau tala noa pe foki mai ai whaasi i koe ni, o ku foki mai pe ki e mawhai pure o pare mia. Sentai tu i he, whakaluku fua, sentai pare mia. Tau hau koe whare area, sentai sea whare area. O kai koe sea ko mitka kato, koe sea whare area. Ko tau alu koe ke whamau anga, whamau lahi. Tui whamau lahi, isa, tui whamau lahi. Aia koe foi kupu kotoa pe, o kuiai mono foi pure lahi au pito he tumutumu.
Okay. Ka tu atu tonga ko e si ni mak fe ta iwa. Ko e taki whao se rewa professor ke kupu nima. Okay, saya ni. Ko e pau ke whao e minista hari po ti whakata ki whare area o wharei whekau aki mo ngahi ngā aue, mo ngahi parani o ene pot ngā aue, ta ka pau o whakaamo e whare area ke ilo ki ato e mea whelawei. Mo pot ngā aue e minista ko pau pe ke nektaria ngahi whehui kotoa ko atu ki ate ia e whare area e ripoti ai mea kotoa whekau aki mo ene pot ngā aue. Koe ni masi, koe ni koe vai anga ni o e tau kabineti, e tonga. Koe vai anga ni i ngahi tau mai koe ni talu e tau hau, pe a maku whakatoka ngai, koe kaue ni i e vai anga lai o e kabineti kotoa pe, koe tae maau, i kai ke nau mui ki e ni masi koe ni o e kupu ni mataha. Hoko ia ki moa, pea o mai tō mui e ripoti. Koe mea mahu inga taha ene e whakatoka ngai, mahu inga au pito e nia i morini heni. He koe nema koe ni, koe taupehe i e kuwhakarea koe mafu te fua eni o e whai whatongia e pure anga koe taha eni, o ngahi mafu te fua e whatongia e pure anga koe whakamā opo e nau ngā we whakatau o ripoti pia nau tari whehui, pia nau hanga o mai hanga hi mea oku i kai ke mau e ripoti ke toi o mai ke whare. E koutui e tonga ka pau e mau e fo i ni masi ko ne kupu ni mataha e toi lele yange e ngā i whai whatongia ai kau minista mo ngā i pot ngawe. Mahalo koe o se ni hata o e ua e tō whorofora e tu i ki he mea koe ni pe koe tau e tō. Ai a koe koe roi pe koe pure anga koe ni pe koe pure anga ki mua e tō whorofora e tu i e fo i konga koe ni. I e fo i ni masi koe ni. Paku, o ka abe whakau kau whakatau ka hatu a kuia. O ko fuu maulalo au pito. Ulo aki ke tō whorofora mai tu i e fo i mea koe ni. Ua, ko mea ni koe kune hanga tala mai pe o ku whai to tonu, whai lelei e apure anga hano whatongia. Pe koe mea kotoa pe ko hange koe patseti, e makatuunga he mea koe ni. Ka kohange ka te au ia koe mea ia koe ni oku i kai ke omi ia whika taimi. To tonu pe taimi pau ka aku toki whai te reha pepure anga ia e nau hanga whakahuma e nau ngā ripoti. Hange koe mea koe kou whatoa ngā i tonga. Oku toki ka pau ki kai tō mui e uri pōti, oku toki hau ia ki konga roto mo i konga ki mui o e tāu. Hai aunga o e ripoti, ka pau koe patseti ia ku, laka mai patseti ia, ka ku tau ngā oea ke tau tōru ia, ai ripoti ia mei he tau ko osi. Ko whatonga i hoa mau, ko patseti ko he tau ni. Ko ku whehui. Na e makatuunga he ripoti o e tau ni, pe na e makatuunga ia tala noa pure a ngā he ripoti o e tau ko osi. E kutotonu ke na waka mai hange koe anga koe me ahe ni. Waka mai e hau, toka mai e ripoti,
toka mai patseti, toka mai ai hai mea ta. Ai ripoti ai atika. Okay. Ka koutui koe mea mahu inga ia he kou whatonga iwe ta aewo ke ni masi I koe ni. Fu mahu inga au pito. Ke tau tala noa ai ni masi I oe kupu ni mataha. Koe pure anga. Na ki tala noa o kulere ai u ripoti. Koe. Ai ni whare area koe. Koe. Ai o tau pehe o ku mau ai ripoti ai pure anga ko ni nengo hau ia ko o se patseti. Ai anga ho mau e uho mama. Koe, palofesa koe kupu maari eni. Kaku ne hanga wha manatu mai ka tau tolu. Ai, a fio ilere e tu I tau konistutone. Koe hwange ko ho wha madala, koe kupu eni na tō wholofola e tu ke pure anga ke kau minista ko wheho mou report whatau. Ai au tō wholofola mai pe hanga tonu. Koe me ko mahu inga ia sio ke kupu koe ni. He ko osta mai pe kupu ia kua pau. Ki he minista taktaha ke ai nau report whakatau ke whare area. Pea koe peka konga reha no ua mahu inga mo ia kua pau ke nau tari e whehui kotoa pe e whehui ka nau tole whare area. Pea report mai ke ai ngahi ngau koe nau ngai potu ngau. I whare area koe ne weekendi. Ai a koe monitus, ano au mai koe ni ki ahoni. Na e oha ke ai I whare area e whafonga ko ia toa tapu wha, ane tai whia maari ko ne tohi whehui na e awe ke minista o e potu ngau e moi. Ai potu ngau ke ni ngahi ngau lalahi. I me mo sune. Tika I peke taria e he minista o au ke ahoni. Pena e kore whamore more e minista ko ni I whare area ki he whafonga toa tapu wha. I he tono no ko ni o na whai whatongia. Ka koe whainga mau lao ia ko kou tau inga ki ai e kupu nima ko ta no e kupu nima. Ko ne kai koe nau tari e whehu I nau mau lewa ai kupu ko e nima. Kupu si nima ko ni stuto ne te tala noa ki ai. Ka te o atu ka te koe palofesa ke tak whama apopo mai ai pe e ta polo kalama. Ia e uho wawa o koe maha ko no whakarea o kupehe. Ka pau e tonu ai ni masi I ki e whaifatongia kau minista. Ko hono whakapuri e kaurelei ki a ki nau tolu, ki nau whaifatongia. Pea kaurelei ki kabineti. Pea kaurelei ki ngai potu ngā ue. Pea kaurelei ki whare area pea mo toi ngai whunua. Ka koe taimi ko kai ke nau tauhi ai e ngā ripoti pe nau tauhi ono tari e ngā whehui. So ange koe whehui koe nā whehui e tau kōsi. Kai ke tau fumahi noi ka oku hoko e uho wawa. Koe mea ko whiewhanga osi aki. Ko mea kou ka wako koe me historia mo e whahinga e tangata pe mo e tala noa ma whaipure mo e politiki. O koe ai mea lalahia e tolu kou whiewhanga osi ake ta polo karama. I e kuwakai. Koe ulo aki e whekuki maupe ai whakotutu unga ai mawhaia ki he kohai o kumalo I taha. Pe kohai o kune malawa ke nehanga o mapure I hawhahinga mea. I anga I tuu ai mawhai pure pe koe loto potu ngau e koe, pe koe loto kabineti, pe koe ha. Koe whika ua o kumalawa maupe ke tokanga e whahinga e tangata I e nau whaifatongia. I he ngahi uhinga ke o ikai ai ke nau lava nau tōru ia, o ikai me lava whahinga tangata ia ke mui ke rao mo I konistutone. Pea au ke mea whamolare mo mea koe ume aia o ku hoko ia. Pea koe whaka osi. O ku tau awhe mau pe tau tōru ia ke tau whai e fo I hala.
Koi. Tupunga he whika ua. Koe ke tau lawa tau tolo mui mui ki he lao. Ko ni stuto ne. Whahinga e tangata. This rational political animals. Koe ke tau lawa. Tupunga koe he ene pehe o kumalawa ai ke tau whaihara. He koe ko ni stuto ne mo lao. Mo ngahi molare. Kawat kai ngahi molare whakalotu. Koe ngahi me aia o kunehanga o puke koe a e tau whairei o tau ngahi whatongia. Tāna kia kai a ko wha mama mau inga o tau atamai. Takapau kai ke lava e tau tolia ke tau mui mui ki konistu tone pe tau whaapapai. Pe tau mahinoi. Hange koe lao, hange koe molare. Taka mea peu hoko koe lahi a e tau whaihalai ho tau ngafa mo e whatongia, pa tau whaihalai, pa tau whaihia reo. Koe tau whaihala pe tau whaihia. Mui pe e tau tae lawa whai o mui a tai whaihala, pa mui a tai whaihia. Ka kou whamalo atu e uha wawau ki e whainga maari e koe ni, lawa rere ta proklama pa kou whawhetai, ki e tu i o langi, pia moi unves, moi haa, hei kai ke mate mai a e ta proklama, hei kou nofo kau i he mo proklama ko i ri maa, koe mea pe me i heni tonga, e ku whaaparapare ma ai mau kau taha heni pa kou Telstra, pa kou ai ke la unga tu o fia e a whaamotu ai mea, ko au ke tuunga ko talange te uhi ki au ke kau taha, ke ka koe kau taha lahi taha whukena mau tonu. Koi. Kai ke te utoi ki piki pia e koe ni ku hao e ta proklama. Ko whawhetai na wanga te utei mo e ku PC koe ta whaaki koe, ko ne mate pe ni ko uhiki ki heo whambo ui atu ia pe ko alato he mūpaira. Ka ko override ka te koe, ka ko tatau o tai ka toki tuki o tae whea ui ka au, o whai ka te mo toko toa pe mo mea mai, pa te mo mea mai malo. Malo pito, professor, bagu whamalo lahi atu he lama rei, ai te whunga whanua alo au i he ahoni. O whaat ke te koe pe mo ngāwe lahi whai me he university alo au, ata toki sio i he wike ka hau. Whamalo atu ke te mo tolu kainga, i he mo muiaki mai tau proklama koia, te whunga whanua alo au ki he ahoni. Koe ngatai e proklama ki he ahoni, whamanatu atu pe ko a pongpongi, taimi hiwa a pongpongi anu silani, e whahoko atu e tau proklama whatwhanua fo au, pia mo Paula Piveni Piukala, pe toki hoko atu ai e proklama koia, ai siu i moana freight services, wheleti pia mo wheturi, e toki hoko atu he tua koia o e whatwhanua fo au a pongpongi, mo mea tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.